Evo sekunde. Tu sekunde. Evo ga. Sale, slika Saša Kjerić. Dom Korona, dva slika. Majicu Beograd, do Badnje Veća, Kopenhagenu. Pozdravljamo gospodina Trigića i Čikaške Srbe, američke Srbe. Pozdravljamo emisiju Post-Half Amerika, različite iz Amerike. Evo različite s Kopenhagena, pogledajte. Badnje Veća u znaku Srbije, kokarda, srpski simbol, majica Beograd. Da nije bolja reklama, naš zvuk, naš sound u Kopenhagenu, naš zvuk, naše srce, duša u Kopenhagenu, u Kraljevini Danskoj i sa Srbijom smo non stop u vezi, emotivna kondicija. Snimio u kampove, sokove, u polu, američku. Tako da smo s Amerikom uvijek bliski i u srcu. Svako dobro. Reci ti nešto. Vesna Strika iz Kopenhagena, moja sestra. Sretan Božić i Nova Vajsni godina. Hristo se rodi. Hristo se rodi. Vajsni Hristo se rodi. Sretnje Badnje Veče, sretan Badnjak, sretan Božić. Sutra sretna Nova godina, srpska, pravoslavna. Sve najbolje svima, da pobjedi ljubav, što kaže Hanka i Dragana Mirković, da pobjedi ljubav. Da pobjedi ljubav. Da pobjedi ljubav.